Pamirsa Dinas Pertanian dan Perkebunan Tabanan mau ngelaksanayang pendataan lahan tidur santukang sangsane luenang lahan nenten wenten ring Tabanan. Nanging pendataan Kanton Raja kelaksanayang anutin pewara saki Bupati Tabanan ngeninin ketahanan pangan selama pandemi COVID-19. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Tabanan Inyoman Budana Mausang ngantos mangkin paiketan nyani durung mulihang data lahan tidur ing Tabanan. Bupati sampun nanin manggil Kepala Dinas rumasuk para camat mangde ngedata kuentenan lahan tidur. Mewah nyani ngemargiang pendataan sangkaning kantun akeh lahan sane keselehin nanging sane sang nuenang lahan kantun wenten ring dura widangan Tabanan taler kantos ping 3 alih kepemilikan sane ngawinang mewah antuk katurek sain. Pendataan lahan tidur nenten kemargiang wau mangkin nanging sampun suwe sane kerencanayang meperkanti sareng TNI sane sampun sayaga tenaga antuk ngolah lahan inucap. Ya diastun kantun wenten kramel sane nguningayang indik lahan tidur wantah mekatah kuentenan nyani meperkanti sareng petani miwah pengelola taler kekantenang mewah pisan. Budana negesang paiketan nyani pacang rajek ngelaksanayang pendataan sepisanan pendampingan majang krame sanes sampun madwe lahan. Selami pandemi COVID-19 sampun akeh krame sane ngawigunayang lahan ipun antuk ngelimbakang ekonomi. Sadurung nyani Bupati Tabanan Iputu Eka Wiryastuti nugesang mangda mau saha antuk nyaga ketahanan pangan rajek kelaksanayang ring tengahing pandemi COVID-19. Ringgalah puniki Bupati ngelingang samian krame antuk awigunayang lahan kosong wiyadin pekarangan umah antuk hidroponik tios nyaga ketahanan pangan mandiri sajeroning nagingin pabuat serahina. Puspa